tunamsema Yesu ambaye anarekebisha hatima, tunamsema Yesu ambaye anatengeneza maisha. Tuna uhakika na yeye, tumemwona kwetu wenyewe, tumethibitisha kwetu wenyewe, na tunaongea kile ambacho tuna uhakika nacho. Hatubebesi macho, hatubahakishi, tuna uhakika na kile ambacho Yesu anaweza kukifanya kwako wewe. Anasema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu anawezekana. Inawezekana wewe umeshindwa kabisa kuacha ulevi, Yesu anaweza. Inawezekana umeshindwa kabisa kuacha uchangu ndoa, lakini Yesu anakuwezesha, unaweza. Inawezekana kabisa umeshindwa kuacha matunguli ya uchawi na uganga na ulozi na ushirikina, lakini yuko Yesu ambaye anakuwezesha, unaishi maisha ya heshima. Vifungo ambavyo vimekukamata, yuko Yesu ambaye anavifungua vyote. Yuko Yesu ambaye anasema alidhihirishwa ili kuziharibu kazi zote za yule mwovu Shetani, katika jina la Yesu Kristo. Kazi yetu ni moja tu, kumsema huyu Yesu. Kazi yako ni kuamini tu. Ukipuuza leo ni kwa hasara yako, ukiamini ni kwa faida yako. Nasi tunanawa mikono ya kwamba Mungu ulipotutuma nzuguni moja, tulienda tulisema nao. Wengine waliamini, wengine walikudharau, wengine walipuuza, lakini kazi ni moja tunayo, kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.